x plus b 1 y plus c1 kroz pored iz a z kvadrat plus b 1 na kvadrat. Ovaj izraz je u stvari rastrojanje tačke promenjive x, y do te prave L1. Zato što smatram kao da je ova y x u stvari zamenjena u normalnom obliku, a ona je inače promenjiva, pa da ne piše x. E pa taj izraz jednak je onom drugoj pravoj, a to znači a do 2 x plus b 2 y plus c 2 kroz koren iz a 2 na kvadrat plus b 2 na kvadrat. E sad, pošto može biti u igri jedna simetrala ili druga, pa će tačka ta x, y pasti jednom sa jedne, jednom sa druge strane, kad uzmete module, onda ste izjednačeni. A bez modula jednoj od ovih stavite plus i minus i iste. I onda je pojednačimo te simetrale, odnosno obe simetrale. Jer jedna sa plusom će biti jedna, a sa minusom ona druga. I to je to. Nema više ništa od toga, koja je simetrala.